Yasem. Haja bebre atuagu. First service encha wo hu hoda eya dwada kosi efiada anopa no num kosi anopa no nsie fa woda no nyina share radensa na erade beye in the stillness of the morning. Ye chia obibiara ewa safaru adedimu. Sompa first service adomano abo. Sompa first service adomano abo. Obin fro obin obisum fro obisa eye sompa first service. Me chia obi biara o baby bia owo biara. Me mawache emawaha emawajo. Ebia sabre afe na wasori anaso owo adwuma mu a wo ye adwuma ana wo ufie ote wodan mu me mawache. Efrise sabre oma mo hwe otie yen ewo US ni potem Canada ni potem na eye midnight. Na wona wo hwe otie yen every Dubai ni oma mo ni potem hono de eye mid morning. Na ye ko London meka UK ni oma Ghana mu dia eye morning. Enye ni penyina na ade achewo tisa ade achewo a onyankopon ono wo adini ye no na like page no meka Sompa page no na share link no ma afoforo nso so nhwebi ni afoforo nso so entie program no bi na wo be yinhira Sompa first service eye bra ye da otumfo nyankopon ase se Ewrade ahwe yen so amaye hu ade chinye Sompa first service eye bra ye to dem ni nyina de hye otumfo nyankopon sa Sompa first service eye bra ye sra Ewrade homobru hu ade Sompa first service so eye bra ye sra Ewrade se obode for the hyehyeye ni gina tuo bia wodan mu Ewrade mpenguma ye mpanyufo se ade chene yantensem bone a yechiri so na mpanyufo se asem kase ba frankansi so anso so ma wani so a no ho asem no ni sibia Tresem no say Matthew chapter 6 verse 30 for the said the bia your body said that no body does what then you are to a man for yare ha ebusiani nipa anointing and Sompa first service was saying rather say omoye no on dimaye gather your family members to join Sompa first service. Tell a friend to join Sompa first service. It's all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood, but against powers in the darkness, against principality. Oh Jesus. I say enye ye no hunam ni moja na enya ye ne tumidie e ne nie esuma tunk for ne kabre chechefo ye ne wo na enya onyame kokroko onwa na ye ne nam David say me die me ko die na me die and so adechi no na Ewrade nsa ekuta onyame bata pe enye ni pe nyina na koda ade papa echi wono onyane agufu na no Job say me ko akoda da me ye odefo na me sorry adechi na me na so nye odefo bio 24 hours na Job
ajapadeɛ ade bi a Job wo bia 24 hours na free Job nsa enti adekye wo emu nsɛm no dɔɔso oka Psalm 91 ɔse anajo bombo Oh Jesus. ɔse bɛma tu na ma wiakete ɔse nsayade ɛsɛyade ne nsayade bi asan obi Notina Sompa first service say the ohwe also the obo ho ban no eya dana say ade chi ebusuo bi tinisuo ebusuo bi bobra ni nyina ne said nuama ankoyi ama ebusuo no wose bofo bi atu Sabre ye bejina nyame asem so wo David nyom no oha ene don otwe yemu baako ene mieno Psalm 118 verse 1 and 2 na dia there they say anase kan kodru 4 no mpo na emo ahwefo na tiefo wo de awrade aye Mona Eradias na oye na doye wo hoda ma Israel nkan ma wo wutie me no ma won kan ane na doye wo hoda Erade doye wo hoda ma Elon fiefo nkan ane na doye wo hoda. Praise the Lord, give thanks to the Lord, for he is good, his love endure forever. Onyankopon Psalm 106 na odi atoso no na wa de ye kan ye Psalm 118 Psalm 118 e mo a go MCR on check your hall verse 4 no say ma wona osuro awrade nkan ma wona osuro awrade ni nyina nkan ane na doye wo hoda amen hallelujah amen awrade atoye no ene bi asom ni omie no so Jesus aso wabusu aso aso maso ukru no wo yere so wadwuma yefo so baby bi o hwe yen utie yen obi man so obi kuro so the person bi wa no na o kan be kire awrade. Let God hear your voice. Thanksgiving.
of Jesus Christ. A bit there, Radiasi. A bit so intimate, Radiasi. I didn't see no been to me, Radiasi. A bit who did Yamia Yamano. They say, and quite Kutawa, Katame Dawa Bujum. Bujari do more for Sunday. What do you feel back? And now they are chi. Teaching hospitals are holding, polyclinic are holding, tested hospitals are holding, and now no pay ye the best it a katakata biso. Nesa anajumun samno doors adechi and went me yes wa jam. Enti ye the wheel ninam ye the truck no and a samale sese from. Audition yare no yare na da so ni nyina mu awrade aso enu nti na sese ye da awrade ase na bebre na atamfo no hyehyeye o se atamfo no ka se da bempo na obewu na odin ayede hwe ukọ na ya so hwe da ya wasoso da ya basa ni nyina kye se the devil is at work. Be one no biom na the radiance. The radiance. In the name of Jesus Christ. Safei na wajoya Sompa first service. Safei na we share space in this way Sompa first service. Safei na we be on radio and also TV na Sompa first service. Maybe I may catch us a radio ni TV program keke. A program and you 2 minutes na one day a day chance no AP. Ose born kwane titi ye ne Nyankopon tem. The Romans 6:23 no ose ye nyina ye born na Onyankopon ni monyam no abon. We Jeremiah assumes from 1 Peter chapter 2 verse 24. So as rather said, from today be a ye or kasemu adwiremu niyoyemu ipeduemu yes rather say ofan che de ma ye ye kruni ne ye yira ya ema ye hunyame ene hunyam no rather fan che ono ana osoa ye bone ono ana osoa ye bone e wone honam kwadua ne so e wone honam so kwadua ne so se ye wu ama bone se ye wu ama ne bone a ye ntra sematene ono no ode ne man tampia na asam ofisa ode ne man tampia no so asan ya de ka se rade so de bia maye so de bia maye kasemu adwenemu yoyemu ye mebushemfu bi aye ye
aye Emma me who and trying to yes and go covered and remember to yes to them confession time. In the name of Jesus Christ. Onyame shira opi. Amen. Ene onyankopon kane no eni wanim. Amen. Ene nyame kane ni eni wadwuma nim. Amen. Ene nyame kane no eni umbanenim. Amen. Obi manso obi kroso nyame kane no eni wanim. Amen. Mekanya mekanya na meka oja fedo. Yes, there ye kind of pillar of fire. The die na janenim free Misrim. Kodu Kena Jojo. Ya mekanya no so ni waware na nimu e. Amen. Ensin yo maboni obonu fo na hihye ama ya mekanya na nche. Facebook no so aye Jonathan Ponsa Aisha Dauda emo ejira so san so ena root asamwa British Japan mujira so Ibrahim Ano munyina mujira so Nana Ajimai mujira so Samuel eyedan so mo ejira so Janet mo ejira so Bennett Bwedi emujira so enne Facebook na ya mo share mame pokuya mo ejira so mo share link no ma foforo enhwe bi mame Sam mo ejira so Regina mo ejira so mo share link no ma afoforo enso so enhwe bi na ontie bi na Jesu wa mo ejira so enne Facebook hono ayeshe mo share link no ma afoforo enhwe bi na ontie bi patient a person aba emujira so nyakopon shiramo Emmanuel mo ejira so Thomas mo ejira so Dorcas Nana Owusuwa mo ejira so Nana Jesu wa mo share link na ema afoforo enhwe bi na wontie bi TikTok no so Sida Worship Center. A brass so say yeti onyankopon asem. That's right. It's time for the word of God. Onyame ankwati na asem anye bibibi oyoye. Na Sompa first service ye bad ye ka kiru nyina ne se jawo haw ni nyina mu mewrade na awrade beye. And know how they say, my God, what man they say, and it se papa yasan. My God. So for be so your papa bill, obisu so on kwasole bill. The nipa yena, baby be nipa de na fa, nipa wa bua won, nipa wa fra won toma, wa sha won atade, wa to bibia mo wedi, and say nipa na manensa esefo. And then midwiki ene okua day me say ene jawo haw ni nyina mo mawrade na awrade beye o haw ne say nipa mo onsa se fom de ne ye awrade Yesu Kristo fa so Judah Iscariot o man boa no yi ni fire busua pimu o de ne kan ne suafo ho di ne chi no o ton no say sebi aboa
dear na Joseph or no one in Nuanum or Yono. Or no, na onim so swear Diana Como or Celeswa Wedi. Or born in the hopo. Some run young kuno, the Uncoca say Abua Bonne, a biachen. The Yamia Shrano, your money do you. And now, dear, nipa how, nipa de wafa so, and then nipa bintu wa warrior ye go, and then now fufu binti, and then will say form. Message I holding in a moment rade. Na rade pay. Na fa won jai rade. So do mu jai rade a change ya bobi our asses. Nyame se mo hwe. Nyame se mo hwe. Nyame trene sa. Enti fani nyina ma rade. Na rade pay. Obeso hwem obi tibi o se na adwuma no egu na ware no egu ne ma no esei obeso se me ma wade me ma adwuma me se jani nyina mo ma rade na rade beye obeso hwe ye obi ti o se ne sikasem aye den adwuma sem ho aye den My God. obeso se office ho adwumam ho ni person ni pa wona se God. ni pa pese ne se form Jesus. me se jani nyina mo ma rade na rade pay ena no pay obi so hweye obi man so obi kuru so oba akofo akohu no adanse fo obi tu kwan ya de na eha no My God. obi tu kwan credit hours kura na wonya no isha sika ba ne nsem odini nyina atu bills obi kura se wanu no ho se watu kwan akopie obi man so enye nkwa no watu kwan akohu na mane oh na o misu tu kwan na ono so wamfa no ahogoro ni kru wuye ni mamiri nyina wuye anso so no one pound in young or twice so Johnny how in your rade. Yes, a rade yaman. And no enna root whom Naomi Sunipa. And Naomi saw cycle in the crew better hammer or some mamma men overcome. Or some yanko pon our some baby yamid or so yanko pon by yam yanko. And none of men who say, number 2 Naomi Yinano once a son in yanko pon. Mama kan ho hye wate Amen. Hye ho nkran Amen. Yet said David Yes. Emra oba ya fa na yirenom ne krom ho ma ne nyina emra atamfo be boss that la kuru no My God. o su ye no o se hye no ho den hye ho den na gya ne nyina mu ma awrade na awrade pay onkrata sem no gya ma awrade aware sem no obi se ohwe ne mana na ne wura ho obi se osofo wadi nyame achi one ne madi nyame achi sa nyame yadi wo hwemo nyame oni hwemo na ohwe ne monyam opesa atanfo nyina huru se nyemomo aye den na ohwe no ho ne monyam wa nipa nyina hu se eye wedi eye rade na nipa nyina ka se wedi eye nyame na aye enti na nyame amanu mamu aye den enti 1 Peter 5:10 o se atom nyina nyankopon wa fra wa bani den monyam no e wo Kristo mu o so ma wu na mane kakra sa when you suffer a while enti amane na wu no o so ba ba siesi ope obema wasie tim na obema wo nyina so o se ono na adom no wo no dada enti obi hwem obi tim onna mama no hunu mu ja mi nyina mu ma rade na rade pay de me de ja o se no sia wo he ebompere no My God. ye wo no sia bo anopa ene wo no sia bo anwumere enti ene ye midweek efri juada besi okuadai obeso kra okọ nyuma so kra ye ntọwe o se fu otogu ni kemu gas oto ye ka ofa nyina waboka enti ene kra eye ne se ma onko adwuma ebi so nko biomo ebi agya ama ne kra ene me so tugidi anamo ene nyankopọ wa hye na bofo ama se on twatofo ma Amen. na o twetwem ne na o hwe nyina ye kasafa onyankopọ Oye demafo. God our Redeemer. Can you feel God our Redeemer? God our Redeemer. Onyankopon na Oye demafo. Na sa asem no Job ene kan ye. Yes. Na Job no when that's all already.
Ɔse de ato mini nyina ade ba ko pɛ no no Job nim. Ɔse onim sɛ ne demafo no. Na wiye no. Hallelujah. Amen. Mama na wotwe be wiye wa. Amen. Daddy na wotwe be wiye. Amen. Bosumo be wiye. Amen. Afi be wiye. Amen. You try Second Deuteronomy chapter 7 verse 8. Deuteronomy chapter 7 verse 8. Na esan se Awurade domo. Esan se Awurade domo. Na odi ne ntam a ɔka mo nananom so ne nti. Nyame kan tambia to ho. To asosofo. Na ɔde nsa a ɛyɛ den eyi mu. Ɔde nsa a ɛyɛ den eyi mu. Na ɔgye mo firi nkwafie Misrim hene. Ɔgye mo firi nkwafie Misrim hene Pharaoh nsam. Amen. Hallelujah. Amen. Asofo hwe ɔdɔ Nyankopɔn de dɔ ye ne gya no. My God. Nyame se me baabi bia ye me dɔ frɛ Moses. Ɔse masane firi soro. Se maba eba ba gye me man. Na makai apama me no mogya Abraham. Epamoye. Ene nyame yo ɔdɔ Nyankopɔn. Yes. John 3:16 say send you Nyankopɔn so do wiase. Sa ɔde ne ba ɔwɔ no kro no mai. Sa obi biara ɔgye ne die no. Onyera no benya da. Verse 17 no. Ɔsɛ Nyankopɔn soma ɔba no sa ɔmra na ɔmebu nipa atɛn. Ɔmra wiase o ɔbebu wiase atɛn. Na mmom sɛ yɛmfa no so na nya nkwa. So for God did not send his son unto word to condemn the word, but to save the word through him. Hallelujah. Amen. And now you can't rather say midweek on Kai. Amen. Bosumi on Kai. On Kai ma. On Kai Juma. Only my send or door. Ye ne janom. Send or door for fra. Or Kai or Yoma Kesiamba one. A duru so. A rather say Kenya no hope you well. Nano Yami ye be. And that's Obesa. Be one on a bomb pie.
Jesus Christ. Nyankopon shiraopi. Amen. And now you're midweek. Yes. You're it's time to commit the day into the hand of God. My God. Ebra say you took the muno at the share radensa. Yes. Deuteronomy chapter 28 verse 6. I am the or say should have count will be free. Then should I count will feel back. O ko fan sapamba. O first summa. O should have free. Amen. Ye to the muna kwawrade Yes. and him for no appointment ben or and no more ya bay juma and no more benya ni penny madom penny madom moya nkura juma moya muanka samo juma and no more kwa ebesimu ye ne atofo beba juma ye fo be wura juma no and no man sansan and wa o ko hospital wa o ko juma appointment wa o ko himfi o koto minim baby bia wo ko mo amutu kwan ene ebeye nkurimdia amen ene wadidie ni unum o madidie ni unum o masuku nsem ene o de share radensa ka se rade wasem se yemfa ya kwan no ya shawo nsa wona obeye na da mu yi ba no kwadai be shawo nsa o rade ye o rade kai me rade ya madoye pray for the day commit the day and command the day command the day
Jesus Christ. Can amen prince. Amen. 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 It says that your celebrity biara enya ho. Amen. Ye nyame 2 minutes nyame awode. Mo Facebook, YouTube nyina mo type amen. 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 James chapter 4 verse 7. James chapter 4 verse 7. Ebra so say ye bom paye say oboni fo ne hihye ye biara any evil agenda, any evil dreams. We mo bre na wo twe dai ayeso nya dai papa. Dai obi fo afa ho nya dai papa. Wo ko na ayeso hu nyoma yie. Wo so sa dai boni na onyoma esai na onyoma sai na chi na e de ahokyere bi brew e de ade bi brew. Bible say wo gi tuma e beye tuma na wan preso a enye tuma. Yente James 4:7 no. Enti monfa mo ho hye Nyankopon ase. Enti monfa mo ho hye onyame tumi ase. Monsi obonsam kwan. Obedwane afre mo nchen. Obedwane. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will free from you. Next chess also for ye won you mebu ho age se wow ye. O se ji se nyame se se no kwan. Ka se urade. Ya bonne no. Se no kwan. The bonne no. Se no kwan. Awure ho ni eso. Se no kwan. Obone fo ni hihye ye. Obone fo na gire to. Obone fo na pam. Se no kwan. Se no wotwi. Bosumi. Enedei. Tiame Juma, Tiame Ma, Tiama Pomode, pay your mouth and pray. Resist the devil. Resist the devil. In the name of Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Obodi for the bia ye break it out. Amen. Yes, more Facebook, YouTube, more type I break out. I break out. I break out. Bible says send no GDS no and yes sama. Kasa rade. And now you midweek. And now you midweek. Me friendshira, me frasunje, me fresika, me fra dance, friend bunyam, sembra me so, sembra be fi ho, sembra be dwuma mo ho, rade kai me, ye me mubru ho de, rade ya madoye, midwiki, e free dwada, e su okwada, e ma nkoyia, e free okwada, e ko se ne me da so. Radical, wow, show me a wood team. They just some 107 verse 20. So, the bomb payment obibio yati. Amen. Our shaying, our OTA.
bebibia wo bia nyame ayaresa no ento so amen ento mano so amen ukru no so amen gire no so amen je wayaresa amen je wayaresa amen radia sem say the man tampia no mo e no de sawo yade e no kan First Peter chapter 2 no energy wayaresa amen energy wayaresa amen energy wayaresa amen wa wo hweyen my God na wo tie yes God ene ekabida wo so Jesus ana obonofo no age unsem ade usika sem ye basa ojuma sem no ye basa ene me bompa se sika ne dwete ye wrade de o se sika ne dwete ye media ene ewrade mpagya wajuma na amen ewrade ma usika ne amen sika promie ma sika promie ma amen fresi kama amen fresi kama amen fresi kama amen wa wo hwamia utime oye dwadini oye o didwa o ton nuama na wotwe bosume nuama ba from central market ahodo any local market ahodo edwa kese ne nketo bebia o ye adwuma bia table masom e bompa me fresh kama amen frato forma amen to ye beto amen to ayentua amen fresh me fre atofo se omumura o shopo omumura o dwesu ho omumura o adwuma mu ho obi so se oye ne nsa na adwuma oso okwa onye adwuma ene me frɛ dwuma ma amen frɛ dwuma ma amen frɛ dwuma ma amen ya safarade din frɛ dwuma ma amen Bible says senya dwuma ma nsani ni di mo am dwuma sema ya basa mo nya bi nye mo am pa dwuma mo nye obi man so obi kuro so oman mu me frɛ dwuma ma amen me frɛ dwuma ma amen mo am hia boafo me bompa se Awurade ntwe hyebre mo aboafo ma amen destiny helper mra amen destiny connect semra wa brabo amen bompa mo says financial breakthrough amen sika sem no nuama nye amen bompa ma warefo yes wana wa wane da form wana wa dwuma da form wana hia ba wana yefundie wana wonyem ya memfa ne san kamo amen me bompa ma obibia bibida na koma so nyame nyama ho nyame nyama ho nyame nyama ho obi a wosu ache Awurade ma wosu no enane sede amen bompa ma kwentufo bompa ma driver fo nyame ma mo kwan so jojo nyame mfra passenger fo ma wo Yesu demo me bompa ma mo amoye obi adwuma mo ye aban adwuma mo nya nyame ni madome mo nya nipa ni madome nyame o hira na onome no na wotwe o hira o amen o hira o omani siwye ka amen kase amen o ka amen kase pa amen ka amen kase pa amen amen kase pa amen hallelujah amen amen ni kire se enya ho me bi tetefo na tum mrete wai mu opese o jai bibi mu ma Awurade se na nyame asam na aba no se Awurade ndi ma na onkama MCR monfa no mess no ento screen anim eye 0557 000 967 and 0553 89 MCR munyi no ma no ba kumfuru ho if say ye de mienu pe na ye adwuma MCR nyame hyiram eye 0557 000 967 and 0553 53 praise God hallelujah oh papa odini baby okasa fru na de na ode to Awurade nim ojema papa to me kasa fru na nsia na fia mo hallelujah me ti okasa yeti pa ma fia yeti o me kasa fru na nsia papa to we yare afeli so the Mexican son na juma oni miska kwa na menta jani Awurade wa fra afia mensia Awurade sane yade ninti mane madwuma nyeye sane Joseph nti okohwe Potiphar no na wanyeska me frese kama amen praise God hallelujah oba paudini baby okasa fru na de na oje mu Awurade
Man, Sam, because I feel for dear. Papa, you can see the man in Nathaniel Yamena so can near my chassis and Mr. Papa Mijay and Shouta say, Radin your madre, no home mobile. Radua from Mary, a year than a Nimano, the kind of here bambo, the Tosumino here Sika, or here Boafo, or Bonifon Shisha, yet Ninyama and Lokubia Radin Nifro, Radin Kyle. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okasefro na dia na oje mama rade. Pastor me kase fi bo dia so na kwati. Mo Me pastor me ya le be se wa de se o ta me ya le. Erade me bompa isa kwesi buedi oso yade. Akwesi hia yade sa. Erade sa kwesi yade. Amen. Yes to demo. O man tampiam enesa ya yarwa. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasefro na dia na oje mama rade. Erade wa France ne mankrata sem obi man so erade bi kwama won. Amen. Amen. Afro fidie no ho kura. Sorry for fidie no ho. Udini baby okasefro. Because me kasa free do na say. Me din dia adroa. Me too. Me how na marade. Na rade me ma. Erade oba joa. Erade kai no. Bi kwama no. Ejuma sem, ni sika sem mana dance here. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Oba pa odini baby okasefro na dia na oje mu marade. Papa, she free Jana social admission, some Erade wa France o hia yaresa. Erade Kristo moja no ne man tampe sa yare ma wa fran adanse fa yaresa ho. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasefro na dia na oje mu marade. Because I free yes, and me did the rules. The diet son yet. Rose fe yase daye basa bia den so bone be brew me the yes to dey twa daye mfro she bre so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Udini baby okasefro. Kenya se boso ni ba me fia Holland ni kata se ni go no Erade Kenya se wakoa ne ba mafia ne nkrata sem ewo bi kruso obi man so. Erade ma afana nya brofo ne ni madom enya kopon ni madom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oba pa odini baby okasefro na dia na oje mu ma erade. Ma oneso kakrama me. The patron me jump upon with the Merade. The bad scholarship on them. Papa will be at Lasso. Se wakoto me bom paye ma se nyame ensa wo yade o ba scholarship ade bi ete nipa bi a watena so Erade mfanes anka no o Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasefro ma me na de na oje mo Erade. Ba me kasa free kono. Efre ma me tima. Duma tima yetin papa na kwa duma yineska mefi. Muska tima ye bafa. Erade sika ni dweta ya wo de ama bo atema one ne ma won duma sem o sika sem. Erade such a wie mama won. Amen. Praise God. Hello. Udini baby okasefro na de na oje mo Erade. We kasa fitoma. Iye ni pa ibome na do grami tu ni bafu. Erade one umma ewotema ho. O Erade bambo Erade hwesie mo dwuma sem musika sem Erade mama dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Oba pa odini baby okasefro na de na oje mo. Pacha friend am tia mama kasa fitoma. The buyer Obed, Miss Erade se onsane. Erade techi my Obed baby wo bia nyame ayade se tumi no tono so wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God.
ojira so. Hallelujah. Odini baby okase fru na dia na ojamo ma Awurade anopai. Metiwo. Kasa. Menteonka. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na dia na ojamo ma Awurade. Pacho me give militant because I think so. Pacho me ba Albert me pacho ne pes when you are going to insurance so the purpose here papa entino it says Raden kana hono kind of we see kasim na Raden na dum. Awurade baby a Albert wo bia me jira Awurade wasam so say Awurade no. Amen. Ma omame ni adanse ewo nsawam de amane nkratasem entumi nyina yie bia Awurade yema no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kase fru na de na o jema. Yes, when you go, the Kasaf from Meti o mame. Pacho, the Baba Kwanya is there. The finish money I was remind let's see on course Obama na Costa ya remember. Awurade me suma wasem ko prampam. Baby bia mama ba da wo hospital over 6 months. Awurade ne kase mu ne ntirimu ne dompe mu ma wa hoden embo wuram san ya de. Yo mu hia bia so sikasem bia Awurade fa dom wo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanti kan odini baby o kase fru na de na o jemu ma Awurade. O ma show me kase fru me frem Timothy me jai me juma asa ya maso na so bia be so pam ma de wo fi me jama Awurade. Awurade da ye bia ade bi obonefo no person o fru nsem Timothy o me di Yesu di twem me free contract ma Timothy o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kase Awurade ye yare safo Awurade wa fena o si apene na ni afra Awurade ma wa yare sa no tono so na san twaboafo ba wa wo sa Timio ba Petunius and Friday no Awurade sa ne de ma no. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa odini baby o kase free na de no person. You don't touch me de ma Paulina kase free ma kom. Mo. That's radio o many my bush and mama bo. No me nya testimony. Awurade wafra Paulina waso na busuan omuhia wo nsemu hira na wo bambo ma o madanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kase free na de na wo jemu ma Awurade. Pacho me di to Kasaf da me. Pacho me ni na ya le owo bo wa ta fi fi mo to kada mi ka tem tenge. Awurade ayaresa no nto ma no so ewabo bia nko osikasem so enyeje o Yesu demo. Amen. My father last caller. Praise God. Hallelujah. Papa odini baby o kase free na de na o jemu ma Awurade wo Sompa first. Pacho me Kasaf shi gi me Angela. Papa Pacho na mtela da wasina school na na kwa mpaya mama. Ya ma do me school na me fla wada waso. Awurade na ye de animonyam nyina ma Awurade. Me stress Awurade ma wie no Awurade ma wontwa wo Yesu demo. Amen. Enam say ye de mre na ye adwuma ne ntino ye nteme mfa ko bia o ha ye numbers ni nyina eye WhatsApp number mo amo pese mo join see that our platform no ye numbers ni mi stand na good TV ne so no o my higher ye be ado ene nyame asema e ba nyina ye wia ye the good platform no so na wo so wagira so no ahwe so no de abompa number ba ko e ka ho ye 0557 30 90 e amomo pie e amomo bisa se ye pese ye be hu difo pese ye be hu nyame somafo no dance amanfo die no asori dem mo die no mo pese mo ba ya wada bia na ye cancel enti o chena ya wada yi efra no pa no nsi
sa kusi ewia no mbie no obaha obaba beto ye nyame nhyira sabre de ye bompae sabre de efiada bia so ye mpae bokese peja wo bibi opese me boso mpae ma de wa peja ni nsuo enane Yesu moja ne ayaresa isu de wa peja ne phone ade bia wo hia Awurade mbie kwan ma documents no me fra dance so. Amen. Amen. Ya kwa kofano nsia kase bona bro. Have a good day. Bye bye. Ayaresase. Asono se wa pomodin. Ana asono se wa hoden. Yare bia woni efri. Timanu madro abra wonim yare no kofa bae. We aye 21st clinic yina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom ayana etwetwew ayewo ya itutu titu ni anajo itimi kan na ba kopɛ sɛ de ohu na ema sɛ wonante akakra na ayewo ya untimi nyina na so itimi ma mpaboa akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya botre akyerɛkyerɛ mu wahu sɛ yare na ɛso afa osisi achi ni nyina no ɛwɔ ni efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no etwa hu mfonyi ne ye hu adekropote a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa nim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenua ne die mu enti se dro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a yede yehwehwemu ena sono mfidie a yede sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fa number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen so na yenchrow yaso ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwon wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachikase no eye wo ya etutu wojunso ntentem wohunam nyina adwa se de mokwa ye ho no kawakoma tuyem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no ibenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etetewa mu wani njia misro kanwakoma to yem esanse Nyankopon edi 21st clinic Abril